Pa gdje si ti, bulja sine, danas ti je zadnji čas. Što ti nazad i što si tako otakao ko bumbar? Šuti, sine, napio sam se ko letva. Al pusti sad to, šta se prvo radi kad se uđe u auto? Pa prvo se, instruktore, donese se litra rakije, instruktore. Bravo, Ibulja sine, sad vozi. A daj mi reci, trebam li se ja vezati ili da namjestim retrovizor prije nego što krenim? Jesi li ti oženjen? Pa jesam. Ti si moj brate već svezan, haj vozi. Kakav je ono znak? A ono je čelični znak. On nije budalo nego aluminijski. A vidi, jes baš aluminijski mene budale. Instruktore, hoće ja da to žmigavac? Ma nema potrebe, što ovaj kreten mora znat gdje ćemo mi. A jesu, pravo si ti. Sam ti vozi. Eno, jel nam svirnu? U ko nam svira? Ona čuje. O mamicu, sad ću mu razbiti ovu flašu od glavu. Vozi, gaz, vozi! Čupaj živu glavu! Vozi! Oj, koliki je čovjek, 3 metra ima! Mogu nas je slupati! O, svakakvi budala u ovom saobraćaju! Jes materijem aluminijski. Instruktor, izgleda ušao bumbar. Gdje je bumbar? 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 Bjež od mene, ovo konju. Gdje je bumbar? Instruktor, evo ti šaka, hoće ja stati. Ma gaz, brži smij od njega. Eto, jesam ti rekao. Ubili smo čovjeka, ali još daje znakove života. Ne ostavljaj svjedoke, vozi u rikverc. Svaka ti čast, Ibulja sine, što se tiče mene ti si položio. Ljudi, vidimo se na projekciji našeg filma YouTube Ratovi, Novi Travnik, Dom kulture, 3.5. u petak u 19:00.